kubifuriza igitondo cyiza abakunzi b'ukuri official, umwanya mwiza twinjiye mu makuru ya politiki na diplomasi. Ni hano gusa murabizi neza ko ariho bibera, ni ku kuri official. Ibihe byiza rero mwebweho muri hose impande n'impande zitandukanye ku isi, ni umukobwa wanyu mumaze kumenyera mu biganiro bitari bikeya. Uyu munsi nanze kwihererana aya makuru nkiyamenya abandika mbanza nyabasangiza. Ingabo z'u Burundi ziyongereye mu bibogobogo nyuma yo gutsindwa kuri Poezero. Umunsi w'ejo hashize twari twagana ukuntu zatsinzwe zigasubira inyuma zirukanka zigata n'intwaro. Kivu y'Amajyaruguru imirwano ikomeje guteza impunzi n'ibibazo bikomeye by'ubutabazi. RDC aha ni muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni mu Burundi mu mugambi wo kwirukana abanyamulenge kuri gakondo yabo. Ese abo bantu bakoze ikihe cyaha? Ni irihe kosa bakoreye uyu mugabo ku buryo mwumva ko nawe yabirukana? Perezida Ndayishimiye mu magambo ashaririye yashinje u Rwanda, isi isabwa gusesengura ukuri. Muzi twe dufatanye gusesengura ukuri, twumva amagambo ya Ndayishimiye ko afite impamvu yo kubivuga cyangwa tumunenge. Mu mvugo zikomeje guteza impungenge ku rwego mpuzamahanga, Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye yongeye kwijandika mu magambo yuzuyemo ibinyoma karondora, aharabika u Rwanda ku mugaragaro mu buryo bunyuranyije n'ukuri kwemezwa n'ibimenyetso bifatika. Ibi yabikoze yirengagije ko ku bushake amateka n'imiterere nyakuri y'ibibazo byo mu karere, anagerageza guhuza umutwe wa Red Tabara na AFC M23 n'ingabo z'u Rwanda, ibintu bikunze kwamaganirwa kure n'abakurikirana ibibazo by'umutekano wo mu karere. Iyi mvugo ya Perezida Ndayishimiye igaragara nk'igikorwa kigamije guhisha ukuri no gukoreka isura y'u Rwanda ku ruhando mpuzamahanga, mu gihe ibi bibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bifite imizi izwi nk'isobanutse yagiye isesengurwa n'imiryango mpuzamahanga n'impuguke zikurikirana hafi ibibazo by'akarere k'ibiyaga bigari. By'umwihariko Perezida w'u Burundi yirengagije ku bushake ubufatanye buzwi hagati y'ubutegetsi bwe, ingabo ze imbonerakure, ingabo za FARDC na RDC n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR, umutwe ugizwe n'abagize uruhare muri Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Uyu mutwe umaze igihe uhabwa uburenganzira bwo gukorera no kwinjiza mu nzego za gisirikare za RDC n'iz'u Burundi. Iyi mikoranire imaze kugaragazwa inshuro nyinshi n'impuguke mu by'umutekano, kandi ikomeje kuba imwe mu mpamvu nyamukuru zituma intambara n'ubwicanyi bikorerwa abasivili mu burasirazuba bwa Kongo bikomeza gufata indi ntera. Ndayishimiye arakomeza agira ati, yagerageje gushinja u Rwanda mu buryo bugaragara nk'amayeri ya politiki agamije kuyobya uburari, aho ibihugu bimwe bihitamo gushinja amahanga aho kwirengagiza inshingano bifite mu gukemura ibibazo by'umutekano muke n'ubwiyunge bw'abaturage. Ibi kandi bigaragaza icyuho gikomeye mu kubahiriza amahame mpuzamahanga agenga imikoranire y'ibihugu, by'umwihariko ihame ryo kutabangamirwa umutekano w'igihugu cy'abaturanyi. Mu gihe amahanga akomeje gushishikariza inzira y'ibiganiro, ubwumvikane n'ubufatanye bushingiye n'isesengura ridahaza, amagambo yuzuye ibinyoma n'ibirego bidafite ishingiro akomeje kubangamira iyo nzira, anongera umwuka mubi mu karere kamaze imyaka myinshi kabangamiwe n'intambara n'ingaruka zayo zikomeye. Muri urwo rwego, isi isabwa kudapfukirana ukuri, ahubwo igashingira ku bimenyetso bifatika n'isesengura ryimbitse kugira ngo amajwi aharabika igihugu kimwe atabangamira umuhate rusange wo kugarura amahoro arambye n'umutekano usesuye mu karere k'ibiyaga bigari.